Dame i gospodo, upravo sam dobio batina u Battlefieldu 1, međutim tema nije Battlefield 1 ili moje vještine, nego novi HP Omen 15 i 17 inča. HP Omen 15 i 17 inča dolaze u različitim konfiguracijama. Mi imamo ovdje dvije za pokazati koje su po našem mišljenju optimalno odabrane. Ova 15-ica u sebi ima Core i7 procesor, HQ 7700. To je najnovija zadnja 7. generacija koja nudi zaista vrhunske performanse u rangu stolnih računala. Novi HP Omen imaju potpuno novo kućište koje je zaista prava poslastica. Prvo, značajno je čvršće nego prije. Baza je aluminijska. Tipkovnica je bolja i touchpad je značajno poboljšan. Sad radi zaista glatko i čisto. Glavna novost je zapravo sustav hlađenja. Novi HP Omeni imaju 4 mjesta usisa. Ovdje, po bokovima s prednje strane, ovdje gore, a ispuh sliči, ne bez razloga, ispuhu supersportskog automobila. Nakon par sati igranja, tu ćete imati samo mlako kućište, ovdje će biti toplo, ali GTX 1060 nikad ne prelazi 62 stupnja i nema thermal throttlinga. Performanse su konstantne bez obzira koliko dugo se igrate. Uz to cijeli sustav je vrlo tih i u principu ovo vas računalo nikada neće smetati bukom. Svi modeli imaju IPS zaslone, vrlo širokog vidljivog kuta i izvrsnog kontrasta. A ovaj model konkretno ima posebnu poslasticu 120 Hz. Očito je HP sa novim Omenima napravio izvrstan posao. Oni su atraktivniji, tiši, hladniji i brži nego prijašnji model. Mali poklon za gejmere koji prednaruče nove HP Omene. SteelSeries by Omen Gaming Set i 5 godina jamstva.